Okay guys, tuguhaye ikaze rero kuri channel yacu. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora gupostinga video kuri TikTok ukabona views nyinshi cyane. Ngiye kukwereka trick cyangwa strategy ya nyuma ushobora kuba wakoresha mbere yuko uploadinga video yawe kuri TikTok, mbere yuko utangira kuyishyiraho. Ngiye kukwereka utuntu ushobora kuba wakora ukabona views nyinshi cyane. Niba uri ubwa mbere ugeze kuri channel rero kore subscribe ufungure n'inzogera kugira ngo utazacikwa na video nziza z'ubutaha tuzakugezaho kuri channel yacu. Niba ari n'igitekerezo ufite uze kugisiga muri comment kugira ngo tuzagufashe kuba wagikemura niba ari ikibazo ufite cyangwa se tubwire uburyo wabonye iyi video. Uze kubigerageza tubwire niba bikunda ibyo ngiye kukwereka muri iyi video kugira ngo tumenye uburyo tuzabikora neza. Ikintu ukora rero uraza muri application ziri muri telefoni yawe urebe application ya TikTok. Iyi ngiyi natunzaga fresh. Bivuga ngo ni TikTok yonyine apana TikTok Lite cyangwa se TikTok Save Data. Bivuga ngo ni iyi ngiyi natunzaga fresh TikTok yonyine. Urayikandaho, numara kuyikandaho utegereze akanya gatoya. Biterwa na internet ufite cyangwa se umwanya cyangwa igihe umaze uyikoresha. Urabona yuko yamaze gufunguka. If I was the moon, would you still look for the stars? Only if you would promise me to shine forever. But what if I can't shine forever? If I was the moon, agatwe kameze nk'umuntu. Nturi bukande numara gukanda uratugira muri account yawe ya TikTok. Urabona yuko giye namaze kuba nayigeramo. Yezo no kunfollowing kuri TikTok urabona yuko account yanjye ni iyi ngiyi bita BenWJ. Uzi ko wamfollowing kuri TikTok. Iyi video ubona ifite views 58 maze akanya nyipostinze niyo nyipostinga mbona bitangiye gukunda mitavuga ati rino banga reka nze kuba narebereka kugira ngo namwe mujye mubona views nyinshi kuri TikTok, likes, comment ndetse na share kuri account yanyu ya TikTok mubashe kuyizamura vuba. Kino tukora rero urete uza hano hejuru hari tuno turongo dutatu dutambitse hano natunzaga fresh uba ariho ukanda. Hano natunzaga fresh ni uri bukande ku turongo dutatu turi hari hejuru. Nuhakanda uratungukirana ameze gutya uraza kuri option ya nyuma bita setting and privacy. Iyi ngiyi ntunzaga fresh niyo uza ukahita ukandaho n'ikanda rete ifunguka. Ikintu ukora rero tuza scrolling hano hepfo kugira ngo duhigemo option tugiye kuba twakoresha. Urahita uza hano muri kino gice bita clear and cache. Urahita uza ukanda hano ndetse ngo free up space. Ukanda hano natunze du fresh tubiri. Kuri free up space tukanda hano natunze du fresh tubiri tutungukirana ameze gutya. Numara ko hatungukira rebanza ureka akanya gatoya kugira ngo birodinge urone yuko data zose atari kuzitwereka. Okay. Yafungutse twetse yuko dufite gigabyte ebyiri na megabyte 310. Urabona yuko bamaze kubitwereka. Yananatse ngo cache na download. Urabona imibare iriho ni myinshi ya megabyte. Niryo banga rero ngiye kukwereka kugira ngo uri kubibona kuri download na cache ko hariho imibare. Hanyuma urahita ukanda hano kuri cache urahita ukanda ndetse clear na tuzi du fresh tubiri. Uraza ukandeho barane tuzi du fresh nimara gukanda tukanda none kuri clear kugira ngo imibare yose iveho. Urategereza birodinga akanya gato urabona ko isivaho tuze tugira 00 megabyte. Urabona ko ya mibare yose tumaze kuyisiba. Nureba hari hejuru handitse ngo calculate kuri calculating gushanga yuko tugira gigabyte imwe na megabyte 400. Ahangana tunzaga fresh hejuru kuri TikTok 3 kugira ngo wabonye ko zagabanutse. Hanyuma tukanda kuri download ukande kuri clear utegereze birodinge. Nimara kurodinga akanya gatoya urahita utegereza kugira ngo iriya mibare bayikureho naho tuzi gusigarana 0. Urabona yuko byamaze kuvaho dusigaranye 0 already byamaze gukunda. Hanyuma urabona ko hari hejuru kuri TikTok data dufiteho gigabyte imwe na megabyte 280. Hano hejuru handitse ngo TikTok data. Urabona yuko hasigayeho gigabyte imwe na megabyte 280. Ni ukuvuga ngo
izi ngizi zozo ni za video uploadinze mbere washyize kuri TikTok account yawe, uba nta kintu bikurebaho, urahita usubira inyuma noneho uze kuba wakuploadinga video yawe kuri TikTok. Ni ukuvuga ngo kuyuploadinga naho uraza ukanda kanditse akamenyetso ko guteranya, niho uza kunyura. Nakweretse ibintu ugomba gukora mbere yuko upostinga video kuri TikTok. Ni ibingibi nakweretse muri no video. Hanyuma urahita uza wikandira hariya uploading video yawe, agiye mbibereka muri video zagiye zitambuka kuri channel yacu, uze kuba wayireba kuri playlist bita social media analysis and analytics. Ndakeka iri kuri iyo playlist, uze kuba wayirebaho, niho iri. Yewe twanyuma ino video nise ko wakoze subscribe, like, share na comment.